المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ibnu tanong busi ko kapkeniyo na katawi siya una na yung kutuba may request taging kaya tumanor may request taging kaya sangaria o darpatan o akuan pagkaitan o kung siya mabuba wasiat. Kaya ito miya tiruiran rakat at si Ustad Abu Aidan miya tiruituin kuan Ustad Abul Bashir aguging kaya presiden kita no presiden dia mga murid na aya ko na kibetu si Eko ging kaya mabuba magusetan siya na ya kebalo ya tapektan no na so panaramat si Eko Allah si Eko mga dimu yan kay mo to alhamdulillah giya miya ka parang ko na lamatan o kapun tano niya ka lalad ni alim mo kailangan nakapun na lamatan na namiya ka pagayon pipi aguging kaya akuan kibugay tano khatiran Sawa bro na sumanga miya kapagintaw sa kapipiya ginawa sa salaf na saleh na guru-guru diran so kapagintaw o orepan na ayako na mana niyan na kakeparulian niya sisaging ko to kapipiya ginawa na amay ka mapadalam si kukawiyag-uyag yan aging ko to at lususun. Pero guru dira no. Ingo to atira na tinimbliran si saging ko to jumlah katero idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Upang mo kapaginita na sambu pagkating tengar so kawiyag-uyag. Mapipiyagin naman yan miya kaawida akalian miya dusya sambu maadin naging ko to kawiyag-uyag uripan kay mo to na nami arwidan si isa hadith si isa sahih Bukhari ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min piya kamu sa aging kuto abtad o adin aparatiannya aguda din akatuunanon inunta na si saging kuto ang mapaparatiya saging kutabtadian amayari ka kaumaan sa mga limukate ng eptiron tano kagi ka panalamat fasyakar na panalamatan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala na amayat man mambu ka tapangano Allah subhanahu wa ta'ala aging kuto paratian yan at igu kikabason na fasabar super sekanya sehingga ko giyang ko to betad uri penadianan maka pembelag inunta na Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat duun yan na dususun alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat alhamdulillah ala kulli hal kaya ka pong ginaw niya na bini'matihi tatimus salihat na amay ka mapipiya ginaw niya. Na amay man mo buka miya sugat ginguta kawiyag-uyag o mu'min na miya kasagad so pamakakuan sa December na siya gada sa December na naging ko to'y makapunalamat si Allah subhanahu wa ta'ala ronon makapambalingan katigo Allah subhanahu wa ta'ala amma yujibul mubtara idha da'a ay ako nga po kaangkat si ikuti ba ang isusugat si ikuripan nasi kepala si Allah subhanahu wa ta'ala yang mana niya namiyog mendeta na naging ko to si ita makapambalingan ko Allah na Nabi sallallahu alaihi wasallam naging ko to militan sa ginuta tigina alhamdulillahi ala kulli hal api abud nari upamaka mising-mising ang irong yan masusugat awid akal masusugat problema naman ang dalam hati ko Allah subhanahu wa ta'ala
Why? Kay isu Nabi sallallahu alaihi wasallam upama pagdagda at agyang kuta kawyag-yagian mi abaluis kanya na tumanor dito no tanor ko kawyag-yag mga sahaba mababaluya imam mababaluya kali mababaluya commander langon ayamana ni na posisyon si ko kawyag-yag mga sahaba na matatagon aguma adong panamambusa kanyan si iko mudilo si iko kapupugintaw. Na doon din ito makaroon. Kaya kira ko na di makapagrna. At na miya kapipis yung gulbagyan na. So tigagin nga ba sa aging mga kuwantano mga Bangladesya muskil. Si iko di kipupantag niyan si iko pamilya niyan. At man mga miya kapipis iko pamilya niyan na muskil si iko gulbagyan. Na si Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya tago nito. Agil so tigtanwa so bitadiyan na si marururan si saging kutu subuan wallah naging kutu emanan niya na ibsuguruk tan agama malutan mampikir lagi tatigu Aisyah radhiyallahu anha miya Aisyah so tigin su 10 abai si iku mga angsa malutan sa uga sa tutul tabula buru ni gira ki pangadar pa be waging ya mga abai na tira no basak tanu bu di mamagirdunga na misi sapa ikon Maulana aging utu 10 abai. Tigira na ditanu din. Makna niya na sulang na sikreto na kailangan upin. Na man gawin na disira ni mamagistorya na muskilon beo na diran di pagistorya na so problema ra siya ko daru pera. Na mitiro aging ya isaw. Tigina siya tigin si mistera kan. Daigira miya kasul na tigri. Na lumio na arimao. Ayamana niyan naging uta tigri ka moraw. Nasib yesudo wala niyan. Na aya betad arimau na kenapa disusukat kayak disusukat na subay. Peran may saging utama mamakan. Ayamana niyan na miya karangirangit na di penuh susukat na sak manipukakan. Allah. Nah. So masuk kadua. Tigin na siya tigin si mister, magisin din no, si sana gusuda kaya maanan niya na meroyo da dito na bakwan. Gibo din nga kanggirawi ito mo pini di puki na ikakwan. Na naging oto man isa na miya ngaloy chakwan na si imi apos isa ging oto sakataw kaba ya tigin na sakana tigin na sumistira kan angaran niya na siya Buzara. At tigin na miyang betadakan nun na dia ko di sinbangan. Mana dia di sinubangan na mabipike so koyo bigit. Dia ko tingin di sinubangan taman sa mimbuyeda ko. Katanya itu na ni mana mimbuyeda? Bil. Miya kulit ulit. Mana niyan mi sinubangan ako, mimbuyeda ko, miya kateida ko. Gida tigin na keoreanon na miya kan bulag kami. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina sakan ya Aisyah na lagi dako Abu Zar si Irka. Ugid na sak na dirin sa kay pembelag. Mana niyan na pakapatuya anak ang saka sa taman sa kaulit-ulitan ka. Si isaging ko to akalang ni mana niyan si ko reku aga magusi ko dunia na pakapatuya anak ang saka. Anto ni pa kunda no dalil na sunabi na miya baluya commander lalaka. Sulub si ko lang na widakan. Sa kanya ni miya baluya imam. Langon na. Miya ko mapman sa walay na. Tigua isya ang mag-istorya. Na bago minirawe. Mapitat na na nga. Milingan na lang nagalbugakan. Nakanabag ito bubayawa. Kagira man ako na pwede na muskila. Kasi din na reaksyon na kami. Miya pa siya tututulag na din na pitiru ka. Iraman sunabi sallallahu alaihi wasallam na Mia kapria-pia akia bagay niya solusyon. Tigina. Sa akin raka si Abu Zara. Namiya kami ginungo siya, Masya Allah. Illa anni la utalik. Ugiid na si Abu Zara. Napiakatiin si karumanin. Ugiid na ngip makukuhan na. Desirang busurut. Ugiid na sa na. Taman sa kapapatay na. Sa katad na tigin. Yang api ginungo Aisyah. Yung utip tirundan na yamanan yan na. Mana lamat kalagi dito na miya kadagdag lalimo na kilay mambu so Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapan na nalamatin siya ko paganiya miya pangaruman yan so Khadijah way ugid na taman man mambusi ko mga orena miya pangaruman yan na giyang ko tudni giso pantag niya kaya why
Teruntan waging ko to ay mana niya na ay betad uripan na may kamapadal mo na amay areka miasugata yuba miasugata rantang ikararantang nga pikirian ginaw niyan na kailangan na makasubar kasi iko kapakasubar yan urian yan mampu na miyabala amay kamapipia ginaw niyan na miyakapanaramat si Allah subhanahu wa ta'ala naroon naging ko to miyabaloy apapak akapipia ginaw niyan kagi mo ti ipitupungan Allah subhanahu wa ta'ala adin si iko mga tao ipitupungan Allah subhanahu wa ta'ala sa pagagdan niyan sa kararantang na pagpakapas kararantang mana niyan na awidakan na pagkapas way igira na adin ipitupungan Allah subhanahu wa ta'ala sa kapipia ginawa na badin pagkalipat Ustado igira ko na tingin na di kami nga nari kakilala agi miya kala sombrero mana agi miya lagi kaya sumpatan lagi nga nangaran ka sa diw di na pe na nadigan na ipo akilala dama ka panalamat miya po hindi ustad na kaya mana na miya balwaya di ka direktor o di na ka manager na miya kalipat nali mo na kailangan na dito tumikuan na miya ba mati mambu na miya lang na sa miya tunggu daging ko to untuk dan niya. Gino tiya mana niyan teruna mi gira na dikisuga tadi mga pengalaman. Gina ni dua betad katelo. Na giu tiya mana niyan gira mi susung, gira mi ribat. Na diri di itu bat. Di makambalingan si Allah Subhanahu wa taala. Giye ya mana niyan na kung gitu-gitu kau ya guya kita. Giye sakro ka bintang tano. Si ko ya mana niyan na ditanu di kapagintaw. Makilang na mapipia ginota, makilang na mararatap man na ginota, makilang na apiatan din mababaluy ang mga Muslim na di tanu kabaluy 100% siko kapupagagamatan. Pakiribatan din. Pero mga sahabat radhiyallahu alaihim jami'an apalaya mana niyan na adin kapkiribatiran. Kung bidaan kapkiribatan na siran na pupagi tirapan ni ran so kapkiribatiran. Na diran di itu batan diri cusi ko Allah Subhanahu wa taala. Gini yang ranau na isi kaum sukaribatan ini na pendina ini ya, di nakna, di penpagi juga mana nih na isi kaum na upamaka, mana nih na dingga kewasiatan udina dingga mapungguna na usia gimu tu aku reka, kadinya pun pagi, nana gimu tu mana nih na, kamu kita nunggu example lagi ini mau ulola sarana. Daman alawan asu Nabi sallallahu alaihi wasallam upama kabirata sa ginawa di prila nas kanya ni di pakarila. So Abu Bakar nada lagi din mambu upama kas etan siapa pembendingan na kilay tano amana nena si ibtad kumrano na di makarila. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabi urian yan na pisienta sudaru lupa yana Aisyah. No sa katay prata sa ginawa upama kasir kita tumakang betad na di takarila ang subsienta siya ko amana nena daru lupa ta. Nah ini turun suwahi. Nah kaki ko may turun suwahi. Nakalangon ang bisinta si ko Aisyah na rinila ano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sos kami ang mga dato na tanto kami kung malai maratabat si iko family kami. Bata bulaboron si iko mga darong pa kami. Sumabu sa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gua niya mo lolo to. Na ada mismo tegudian minsan ada niya panutula tegudian minsan semesta ada na kuminarawa bapak yan na diinggas tuano Abu Bakar semesta ay mana niya nakalang wana kau gitu-gitu yan na sasaku doon Abu Bakar na miulola na misyon tas iku Aisyah na semesta na miya kasipaso Abu Bakar at tigyan na itu lang ng sulim wakan. Ugain na ini turun Allah Subhanahu wa taala ginuta siya surat An-Nur tigwala uban yung maran suy pangalimu iyo. Na ore niya mana biwi ya naging uto sapa ya na ibet dengga ta kapenakan suy pemagaya kay mistah. Na siya kita no sa kita no asud teten no mga marano lagi. Bukong wan na miya ngal tinada ta demaka na alwi kan jahadis kami miya panas binuta udid no tu kebulungan. Na udi tanong prila na kau tu Abu Bakar, kau tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badem pernah lagi du pamaka ayat tu kana tiga. Dikenda kena prila siya kena napiara man pa manikan kay no Sambided nga na ni lola wa.
ulolad na naamu mo ya may kaibukap ko tunan yan doktan na gira mapiagino niya na molog ta sa ngaribuya na datan yang katabangi kamania gia na yamanan yan giya tirun tano suare sukaribatan na keden uway ugain ari kadi jeber ana sa mga sahaba na diran di pagaminan nira na tigumin di rubasa tatarima niran naging kuto karibatan niran urian yan naging kuto man membuat diran di kapririlae na ipsunu diran si saging kuto yang mana niyan na didupa ka sa share kita no nadi kaya ako kuanta na gingo to aji ka kalimu ay suji ka mama apa na kay ibaratan yan maulana na lagi di nano chocolate andi ka tanaw yan na di maap belingan api ni kapian ni tam na sige na mi pasad mialanay na suti ko bisa mambuat mimbulu yang maranay mimbulu yang koya bug di kialanay niya na mimbulu yang maranay kita maranay na koya bug na api ito na ikidi na koya bug din ina ni manusia tanaw pumangintan si Allah subhanahu wa ta'ala adna miyakwatan waguna si kukuha keluitan siya na inoo magpakoketan mo sa maloka sa blawan ate kakuan para ditangop tuda-tuda siya ko lagi dia oras pada santan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.